mu rukiko rwo kuhendera umwaka ahabwa Kyeibanga Sacco urubira hambaga nkuru za Sacco borekere bisakwe kozire umwaka ugwire na nebindi ebishemerire okukorwa CCTV cameras no mabanka yite kuzire so tekwa kureba kwa supervising abakozi bitu ayiturabe kurubona nizo twakuzire piki kwine piki bire twakuzire twakizire kitereke bwene no rubaza cyenda kakazano akakahurireho twashanya gakora akongera abantu kukoza Sacco barabona kugure bugabo nangwa sente zo kwigana miliyoni 15 no kurenga mu kace zikarundanwa umbantu bavuze bugabo. Reverend Canon Duncan Zimugumya chairman wa board kandi birayibembira urukiko ashabira abantu kugumizamo okukozesa Sacco eji ekabahwera nico tukugendera people Sacco eje tunguro umuntu wawe omuntu tungu etawone yakabare kwirukira mukora naco kikakirye cyaro bikabije bitabana mbamba tugambira bakampa atahe hotel twantiterera akapira kebere nitwe Kyeibanga tubaza kugihindura ibintu kandi mwakumana n'umushinyogo twija kukorera cyumwe okurugera ababazi b'ebitabo borekere ngo Kyeibanga ebitabo byayo bishorongereje kandi ngo bakozere n'amagoba gar kurenga miliyoni 5 haza sentence ejeje amagobaga nigabaga kirimu ishitweta ni statutory allocations nachi ezechezo cha government echeze kubanira kira ezishimire kwa nisigara aha Sacco haza ziri aha 21% aha magoba agokukozire neba nabasa kutwara roni ya miliyoni 50 afe kibazo kimanyisa y'abatini insurance cover tuzaguze byeye echo nanta kuchenda insurance eshimiye taking up risk ekareka umekishashura abandabo box nigere kutunga report ngo nibazibisyo umuntu aka box abakiza kubagana suku babona aka box cover muzereto kubanka muzifixing tubaye interest kandi nabo box mwayenda pazaro zanyo kozo box izaki zanga kwika ntubahereza ki karoni ukogwa ine mobilization okurugera hari ba member nabagira ngo Sacco eji etungwire by'ubuhinje n'uburisa umwanyugu Sacco je nyambere murongo futungura business yanjye iteka cyayi guza n'ibindi bintu bya cyakara aho ruto yahwenye natuyerekera bonka bandi mobilize murungi na hatu banyongera ikini simo munonga nango kucera munonga itwe agricultural nizinze zitukuhereza abantu nibatwara sente bagende bahinge bato omunyani yabo baturete ntutwara umukireka kito ntubweto bushatu izo baryo kubanza no use form erya kabere bakorambura erya kashatu twara sente mwe Kyeibanga Sacco nukweri kukoretyo mwene mwije mutujoyininge ntibeta amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.